Whaatau se hotel talo fa voucher, mo a inga mawoi Samoa, a wale whamana tuina o se ato tā ua whailunga ina. Pe whai malolonga mta whawhau ai whaiungo vai aso, po tau mawhatanga foi, a si ane loa ile upenga ta whailangi o le pacific40.com/hotel, ma whaatau nei loa. O te whatala whatui, mai monga le tātou o tunu. Wa whamalo le sui fua ma le langi mama. O wholo whatu le nei whao poponga o le porkalame le Etlive malana tautua whao wau le nei vai aso. Wa tātou tu vai mai ai i le asolo na sifuru man wha. O le o ngā tonu le mua o whao mga luenga le nei vai aso. O le basido na valu le nei. O le tātou savalinga tau whaai ui watu, ia ma tau whaai fuafo le whaai ungora ne fui tau sanga. Maloro si fua ia Samoa, tui le nei ofolo whati a te oi malu a inga manatu, sa manuia, whai walo whiri mo le tunu, sa whitai tunga ia ili malama na le lai lo mātou i tūlangi i nei. Ia o utaleilo atu aipo le ale teimi a o le aso, ile na vaenga o le rangi o lo e tau muli muli mai ele ne o nanga po le ala valana. O folo fatu te tātou bolo klame ea te oema whaataro whati ea te oema lo wainga malamanatu. Vai lua tutusa pē le tua lo tātou manuia a o tātou no nofo valavalai. E ui a fo te whaalongo i tala le sui se ingo wingo le tau i leitu ma leitu ar kilope. Te le tonu ale ale a whaina te le lea. O tāla sia e le eisi a whaina te le waa fia eisi o lo tātou. Tenu ia ma pā anga tau muli muli. Ile ne o unanga li Etlive vo folo fatu ia te o whaafetai. I lo fatu tuaina peo le ne o unanga. Whaafetai i le maua peo le avanoa. E te mata ima e muli muli ta penanga le ne o unanga. Po o le asolulu, po o le astonai. O vai aso te tasi. Ya, tu whartatu proklame ni aso langa e telesi au ta penanga le aso nei. E tele, e na le lua matau po le aso nei, ai tele so na tāpenanga, le anga o matau pu, o te iloa, e te tau o na e sirafia. O matau pu, o te iloa. Sa e tau muli muli i ai le teimi na mua i talano ai de por kalamera nei. Lea ua sau, le siu, o le tau nuunga, o suenga o matau pu sa talanoa i ai le por kalamera nei. Le anga o mea na tutupu, ai na ufai atua i le atinu, o te toe foi mai, e au mai po fea wo o iai, a o le ale vaenga le wo o iai, a o a mea na tutupu ai, a o le ale mea e whaatonu fulau mole anga i luma, o mata upu ia. Lua la mata upu, o ta pena i ai le fiafire nei, o te mana o tātou te tala noa matatou fe whaasoa iai, nanga o te loa au ne silfia, ma tātou i lo uma, ina ia tātou tau whai malamala mai. Au le la lor por kala mena nei fiafi, whatalau whātu tulanga masani, tāpu inga maua ta māmatina mātutua, o le tātou o tanu, o lo o tāpu i e pēr whiwāro whili mau tamawhana o le tunu e au fie mana nei por kala mena. E ala no u wha vanga le vaenga leo le proklame wha pitoa le wha fitai le langa o mai lava tala i hatea. Pe tātou te le wheilo i pēa, a e whaailoa mai e whanau, mai e mātou te masani e wa ai pēa, i le tāpua inga lea a ta māmatina. Teimi al watu e le proklame, e oli ma fia mai, e fia whaalongo po lea sa tanga, a o se pese, a le porokalame i lea fiafi, ma lea fiafi po la solulu, ia po le tae o le astonai, pe o na masa. Nei so te whaatala whatuai, i le nea fiafi, i le vasenga o ta māmatina mātutua uma o le tātua. Tinu, ia, tali tonu sa fsoswani fo o tau, ngā luenga masani a inga,
o lo au mawai le tātua tunu ma le manatu o manuia o tou i le nei fiafi, o le nei lava, e whaau wau lava le tau turi tangata a le atunu nei, e mesa i nātou e le masani ai, o le tau malulu whaafetai. Pea au te tau whaalongolongo atua, wa makaunga kau whaakifakifa i whale ma, pea o ngai koe sāsā ia, o le kau malulu o le kunu nei, i o no o tulo le le situ, ma whaasolo solo tua i le whaeungo o le nei tau sanga, tālo sia i le lei, se sama o le nei tau sanga, e kua iai ua ka le la vā ma lili o le karasa o ranga, ua ka le la vā ma lili, ia, o mai o le nei fiafi, manatu o manuia, ia le au te te lenga o lo tātou tunu. O le porkalame le fiafi nei, tau ina o whaamataosi estu whaapenei. E tawalunga le porkalame le fiafi nei, o te tala no atu i le fiafi nei, a o le fiafi nei, o lo fai le fono, a le komiti whaafoe po le Board of Directors, a le lakapi Samoa. O lo fai le fono i le fiafi nei, a le fono, a le komiti whaafoe a le lakapi Samoa. Tala noa ina ma tau bue whatatau le atina e lakapi. Ma, whatasi e. E iai le matau pule tango fie le yuna kapi le fie fine nei. O i nā. O le matau pule nā. E te lelo na fianga. O le matau pulea. I se tā penanga o se sailinga se leni. O foli le yuni la kapia Samoa. E tā pena. O le whai unga e whai. E le komiti whaafoe o le la kapia Samoa. I le matau pulea. O le a fua iai. Le tali. Ale atunu. I se sailinga se leni o tā pena. Ele yuni la kapi. Pe a whai o le atunu lea wha mai mai. O le a ngā iei, lea te te lenga langa. O le ua tali le malo. Na ua utou whaafafonga wa usirifia to telo le tātu watunu. Ua tali le malo i le matau pulu nei. Ina ua uma o na whana mai le au ele te whono. O le yuni la kapia Samoa. Whanga mea le urusau sa o le urusau le malo. O tou le malo. Ua tou mamatu le pau whalawa sa whai mai vitu o le whaalangalanga mi. A le yuni la kapia Samoa. Lea ua le mauai le tupe. E tape nai le whama mwele. Ua tali le malo le matau pula nei. O te le iloa. Pe sa ala o na langa whapea ma whana whapea le au. Ma le tāpenanga, ma le manatu o le a tali mai, ma kili ai o ngā lolo mai, ma lolofi mai le langona, lango le tunu. I se le ki o fongi pe a whai. But, ele ai, wa vea le tali al malo. Ma mea ua o whaalongo atua i le talanoanga le o talanoa i nei le tunu, wo o mai ai o karinga. Wait a minute. Wait a minute. Is this guy kidding me? Ora kai whango le ui na kapi. Is he okay? O le fesiri, o mena le o whalongo tuni. Wa tala noa ai tangata. E o ale mea lea. What is he still doing there? O le mata o pula la tala noa ili na kapi le pol nei. Au whiele tatu porkan. O le ta ua i o le mata o pula.
Le anga le mata upu leo te lo le tala noi le fefine. O ina. O le a fai mata iala. O le manuia ma le salalau kasi. O le teo foni leo te whaalongo tu le tau foli. E fai. Pe tau nuu, pele ai. O le isu le tala noi le fefine. Kusa koe inga kalafua le. Faae ke le ku ma le kala ma le anga ma le whaunga e whaile ma ka upu le kalongo le finge. A wao ina. Lea la ai loe ni le tau nuunga. O le teo foni le tau tāpena. I le tali mai. A le atunu o le a koe kalangoa fue ma koe whai ei. Efeso sari mai. O te whiwhalau te leina la le mea lea. Ma e tau lunga i le poro kalame. I le whiawhina nei. It's very important. Ia e ngofo ma e whaakarikari mai le kaununga o le poro kalame le whiawhina ei. I'm hoping e umangi le kako kala ele yo o le fai un po kalame a ua o maua se tala o le a le fai unga le o fai ele uni le kapi i le maka kwa ua lava lea e ka kau o nga fai iai se fai unga ya no winga la o le fa fingo fingo no kala mau mai au ngofo ia e ngofo, ia e ilo ngofo. O ke le kea po le arko i ngā ngofo le ngofo e ki whakarkari. Ai kako whakarkari. Po le arko mangia. Pe tato o tu whai unga le pokulami. Wat maua mai se tala. Nā le whai unga whai. A o le hana me wakupu. A o le hana kau ngunga o le ai. Ngāra. Whea le te mata mai e Etlive le whiawhina nei. I want to know. Please tell me. Ma tau mai te pa wa ta se fie le na vai ngor ke lope e te mata mai ai le tatou Etlive le fiafi. Can you do that? E mai faina me. Tell me where you're watching from. Amerika Samoa, got some stories that I need to share with you tonight. Welcome to Etlive. I'll be right back. Whaatau se hotel talofa voucher mo a inga mawo i Samoa. A wale whamanatuina o se ato tā ua whailongaina. Pe whai malolonga ma tawhawhawa i whaiungo vai aso. Po tau mawhatanga foi. A siasia ane loa i le upenga ta whailangi o le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. O le tangata mua lea na mua puna nei lunga le porkalame le fiafi nei ma whatala whamai le tātou porkalame le fiafi nei. This is Anastasia Jeffrey. Hi Anastasia, you are the first one. Ko mengi ka ko Anastasia Jeffrey, mata mai oi Morrinsville. Down South Island? Right? Down South Island? Yeah, nga, se me vapinga. Alo va Anastasia, malo whaaftaile, mata mai le tātou porkalame le fiafi Filipino Willie. Mafuta tu i nei i Wellington. All right. Lele. This one for wina tanielu so for muni plo fa longo tu nei I papa toe. Seki. Lele. Kesio foi. Talo mafuta tu nei kalaistete. Aftai. Tail mafuta mal tato por clame. This is Nelson Tamapua Talofatui. Where are you matamata tu I songi? Songi. Leone? Oh, songi Leone. I'm not sure. I'm not sure. Okay. This is Lea. Kaisa maulupe. Matamata tu nei amanave. Amerika Samoa. Yes. Malo. Whaftai. Ta'miloai Silvaai. Watching from Anchorage in Alaska. Fe se malu luari o kouri Alaska ri. Ala whaftai le matamata. O pelenato la faile. My Hastings. Malo le sui fopolodi. Matole matamata tu ne Hastings. Ni vang ole fiafi. Malo whaftai wa masau ke le fo ilia lulungo ole
Here's another one. Alo enosa. Mata to Paris. Wa umale. Wa umakalonga I pale falani. Lole fai malo melepone Australia. Lele o le si vaenga lea o fesolai. Oi, talo fesolai. Malo fa ftail fa tasima il tato por kalame nei fevi matamata to nei Palmerston North. Boy, oi Palmerston North li fesolai le. Let's have it. Lele. And Jerry Fuller Mata watching from Seattle. Oh, there. Leo Letuau Lloyd Siosi. It's 7:15 Mototua Samoa. Oh, okay. Malo, faftai. Ele mata Samoa. Brisbane, Australia. Yes. Malo, faftai. What is this? Rebecca e te wati vea matamata tunei San Francisco. Wakwate te aile se furutasi. Talo fai. Le Malu Alexander Williams. What? Melbourne, Australia, but now from Samoa. Ooh. Nice. Alex Matamata tunei New Lynn. And finally, who's this? Longo Leuta. Kiorana tui ngira ratonga. Ooh. Oh, really? Oh, wa Kiorana. Finally, Waila, Falani Bapali, Talof Palodi, from Napier. Malo, 5 tight. This one here is, isi vaengasia. Mata mai falalo ni. Woo, okay. Malo, 5 taile. Mata mai tato por kalame rene fiafi. So wait a minute. Fonoti mata ni si fanga falala tight. E se alo ka fifia pe a ka kirikiloko maka mangi sir ka ko sama. Anyway, let's move on and face tell le vanga mo mo por kala me le fia fidene. O sila fia ele atunu le fala ve lave fo ile va lele. O le talo for airways. Le ana tulo ele ya Amerika Samoa faki le pa ule pito dumam. Collapse le landing gear. Le pico duma, le pa ule pico duma. Man tu fa blavena. Lena se e yar valele se e yar valele alua ko kiki o le sami. Tu ina. O se fa for pailate. Ta tala le fai to up. Ava I fa for pase se ma fa tonu le pase se mi noi ese ma le valele. A o lena ta ue li poti ma fa tanonga mai la to sa ye. E lua se furu 2 minute. Talu na tupu le fa lave. Ai fa to ato nu watu ta vale o le malai valele. O lea la fatoa manu nei, leisi tu o le tupere ripoti le. Ina ua whaatala noa ina le mataupu, ma wo o mai lo le maoto se nate, le mataupu I Amerika Samoa, ma fe silingi ai loa, e suyo le se nate Amerika Samoa. Pulenga o le malai lele. Pulenga o au nanga umatau malai lele a Amerika Samoa ma le puipuinga. Fatasi ai malea li pule o le company valele ale Talofa Airways. O le company valele na valele len tu pole le perfea. Ona nafila a sutolu. Today, wala sutolu ne ya. Abrik Samoa. Lea la fatoha o mai lo iluma le motor senate. Le matao pulea ma fesilingi matu I fesi ia wako lofo ila. Ko loa fo ila maka upo ko kuila pea o ngakai mia ku fesi de ko inga ngako kilfia. Ele ai se me ko e kafia. Ele ai ngi upo ko ya feifeia. E ko I inga ngi.
I le kaimi e alu e fesili. Ai maise lava I mata upu. Onga. Ona le lala. Sa foi ele fatro nangale. Uma na le faalinga lea. Mai le vaenga lea. O foi mai. Ka ko wolo lea. O tele o miele me atoa. E na oto mai na sina vaenga. Mga kai akar me ako ke kaka ke wei moi. Oto mai na me o te manatu. Anoa. Tau te whaafonga. Matatu mata I le fiafine. O a mea na whailoa. O a mea na tau e lipoti. O a fesili na fesili. Iai to I ina nei. Ia I la tau. O la tau mata whaio I lea. O le pulenga, o le saonga le mu, o le malai valele, ma le feo ingo valele. Ma le li pule le company valele. Le ana tupu e whaaflafe. Malwhalinga le fo mi kako wo. Na le menen kupul mauka. Susu e nganga le la. Whaatau se hotel talofa voucher mo a inga mawo I Samoa. A wale whamanatuina o se ato tā ua whaailongaina. Pe whai malolonga matawhawhawa I whaiungo vai aso. Po tau mawhatanga foi. Asi ane loa I le upenga ta whailangi o le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Umar fortanga ni la. Amata. Whalau lo ali ofisa ma o lato to finga ma lato. Ona se lo le ole suenga le. E mata li poti sa whaasala la wina. Na ta waile mea tonu. Na tupu le whaavalawelea. Na watch. Na mata ina. Mata umale sinate. Mali ofisa umaia. Ila li poti ya TV na whai. O ina umaloa. So o mai lo ma le whai ngā whesiri. Fua ili mele na mata I tua ina. Now watch this. Le papa so sai te matai. Le company va lele ale talo fa airways e tautua na le siaki o va lele. Ma fa ta ua so I fu tangata. O le fautuanga fo na ia va tu fainga malo e lua samo e sa e masifo. O le fionga le papa malo na faltua. Ya matau wa isi pase se o le va lele le talo fa e ale na fa ina ona pa upito I luma. Ili taimi na se e ai le mlai va lele I tafu na I le auli. O le asonga fu o le vai so nei lua tasi o iulai lu o lu fa. Ai o whaatal noanga le nei a ua tamua, ma le fio ngā le papa I fōlinga wa aian le malangona o lea taimi a o ilunga o le va lele. Mo le whafonga anga le atunu, tā o le tasi le uli na tu ese mai li wa mai fale olo mo ta funa Amerika Samoa. E toa valu le matou pasese, o a o malo tō lua, ma le fingi palangi ko kasi, ma le unga li, ma siana whanau tō la iti ata maiti. Ina ua take off mai wa, ma naia I o le matou whainga malanga. Ma naia le aso, nangi le leifo, I mo ia inga iao, ia e sa ma ia e matou whalongolong. Ina ua sausau le waa o lata mai tafuna. Wa mata le whaifo atu le waa I lalo le malewa lele. Ia sa ma naia le whaifo atu le waa. Ia ma papai loa, ia pau I tua I le malewa lele. Ma se mai ale o le waa I le malewa lele. Ia ina ua papai le pau loa le o matou whalongo o papai le pau le luma I le malewa lele. Le one way. Ia mana I se kone o se mai wa. Ai matou whaarungi loa le ngapa o se mea. Ia ua tifa le waa I lesi tu, alo tau mawhai le ripai le te tau fiofi le whauri. Doi tifa I lesi tu, na uwa aia le ripai le te toa le lei. O se pai late. E leo se sa mo le tonga sita mai titi. E la I titia. Ai na awe la uwa aftai le. O le waa. O le ise pa. Ala wa se e mai ia. I tau whaingo e tato le. O le isu o le waa. O se mai I le isu o le waa. Matou wa ia lo yafi wa salalau mai au tafa lesi tu ma lesi tu ia ma se mai arwa o te whaafitai e le ia o le sami wa sa tau whai al pailate I ta pe afi ma le ase me mwhai e ngai oinga sa whai o te mwhai lea o ina o tūlwa sa mwhai lea pailate oso mai te tala le waito ia wa le no fo ale ta fo le waito o oso ro I fafu ma tau mwhai e watu I fafu le pasis ia wame atu I fafu le pasese. E foi melhor le pilot. Matou te tau fitu ni lesi tu. E no matou tamo mo ele lesi tu. Ni te o murwa.
ia matou tamoe le ina matou ia loatu mali pailat ia matou faatatali ai na se sosoni a umai tauina le temin matou tutua I ina o tupu faavelave pe a ma se luas fuma le 2 minuti o matou tu le ai se sosoni pumoni na a fai o faafonga mal ko vana mal fainga malo sila I mea ia o le a o te mai tauina to I te a fai ata inga I masina uma a ola ua tala matua le au ngā ana tupus faavelave mai maoi ola e le ai ase sosoni ula upu moni na ola umoli mau na ta vale mua taunu atu ta vale lava al vaenga o valele oyo le official le oyo le company valele so atu ai male pick up ale vaenga o malai valele ai atu fesidi atu ya mato pole al mele tupu ya se sira la ia yo le o tupu faavelave ai atu to fesidi pole al mele tupu ta sina fa no nga ele o le leile controlling no malai valele ma ye ta ua fo le meu tupu ya o le si mea o te tano atu e mi fa mole o le fia matou mai leo matou le malai valele le ai ma sesio company valele se ia watu yo le mea matou te ei o fai atu se tala e o mai le so e matou te ta ape mai al malai valele o na walele le se mafau pa wal mea ia o fale a o le al hai o te mafau o le o la po fo le so le ma sesio company valele le o le talo fai awes se vini mai ma se sau fu se fatala no matou ya o mafau sirin matou feilo ai so wale fai sau lo ia a fai a fa mal company valele mele tau te o ia o le fai lo ia ta te feilo ai o la fai no to nga ruenga ia fai e tu lo ala suga emi ranga ya nga bole atunu la fa fonga le atunu e o nga foi mo fai nga malo Amerika Samoa e se nga ruenga ta se o fai ia o la utano nga usa i o faavelave pe ona fia ai o matou tangata ia ai matou te whaafitai le atua wa sao o matou ola atonu e o mai le atua nei lao lao matou tue feola I nisi tautanga pe a fai e sopo e o matou soifua mo le ola malo whaafitai o nawa sao noa o le valele lea ina wo ese mai mawhaleolo ele I loa ele ave valele o lo iesi whaale tonu le pao I luma o le valele ele I loa ele ave valele e se fale tonu na e sao noa na land mua pa o itua so o mai ma pa o iluma ai mo nai se kone ai ma mulu lo le pa o iluma le tala li le na e mo li mauina na e fa longo na fo na e mo li mau o le nasa e va ai atu o tau mawhai ale ave va alele fa sa o le va alele fa tontonu na yese taimi na e va ai atu e fia pailate e lua ma le topa. Hey, do you want to know how Mark Chapon made $178,000 in 3 months? Pailate. e tasi al pailate Na yese taimi na mawhai ai el pailate le ilona ngalwenga na fai fa tope e vala awai yese fisosoani ile mlai va alele na e mo li mauina ele ia se termino wa tu e tau tala stama se mea Paua mea no wa ia tu ai wa alu a toro na mafau ile fa sao ina o le foi o valele o le mea sa pole ai no matou tala noa fa mai wala ki o le fuli valele a o la ua tilo o le to o pilot na laina fa manuina le matou fainga malanga a tau nul valele la pa u valele la itia mama valele la po e ia tama pe tasi pe lua tama ile malai fa sino le va engol malai le e paka ile va lele na yen tama fa pena lo va ai ya esa oe ai ole orila ia na tu mai fa sino le na mua tu alta va ala to so tu ai mal me volele ave ia ko ta vale ale o tu ai olai ako ai fai nga malanga le la tua mato ai foi faleolo e toso tua malta vale na ia ako mato le ala fofua I mita se la mita pe fia mita le mamao o le mesa tatau na tu ai le valele mal mele na tu ai ina ua faina au fika kui ai na papai lo le valele nalo selo o fai tele sina umi ona sel valele ile tuloa ile isu al valele fai tele sina umi o se pe ana fai atu sa o vai atu o le wala ta mai le pito malai valele ia matorio malai valele le tafun nga o le pito samiro ioi ia ila una mai tau ioi
umi tele na se e wa le I luma wa le iso wa le O e manatua o le mlema alele na i tafuna e whaatontonu mai sa mo sifo i le tawa sa mo sifo wa alele ma alele taunu. ia ele o se mea fo o leva na mea wa sa o ngalu ai fo I le malai wa le ia so ia sa ia le mea sa whaatontonu e I tafuna wa le ia ino wa tu ilalo le melna falelna failole fale tine ia ia o le lo ma se me whaatontonu I wa le a o whalongo o lai whaatontonu mai I fale oro wa le e ano vai sa le an matu malanga le fo le len no wa le ai ona ua le servicing na wanga walpa wanga walpa te ro lai le ia controlling manga o le wale le temina le na wale le o interest ka ko ngi se vale le po ngi menga ele se menga le lang fa hearing I fa longo lar kari el va le melen kup lus fu roaming o ke fa kari ka lar ko me fai fui mongo anga kupong ese mea mo feoki ka lar ko me fai fe go ye of time le fa sili la usunga le plestene ia peon to sila ye le report ia o le report na le mfai na alo o fai ngol report e tolu e fa mamonga na sa wa il tine mu anga le lo ia malvanga safety ai amol mole lo usunga le tia e fia pe asu fa malu lo tu le sunga fo ia le papa o no ni malona fo I manatu temin tu pot fala la e o mai tato le ta o foi pa tu punt fala le fa pene ai vol tali le sunga le restene I le ripotina pa la wa ia ele ilo ma to le men tupu temin len tupu ai ele I longo tu ele pa late men temin tupu fala la o le ala le na toye ona ma to a respond ina ua sila fia le mato o whaingalenga ua iei le meutu. Ia anau tau sila fo li poti. O nana o ato I lola vea I le valele lea ia on sila fia le tātou mauta. O vaenga ia le whaia ma leo leo ia uma fo I ona train la tau mea tau whaafo mai pe ona lisi nā whaasal sunga le papa. La tau o train CPR o le first aid ia ma le mele ta o le AED po le mele whaate e whatu. Mo le sili le sunga presidente ia ele sila fia ma tau le whaalawe le te mtupuai. Ele I eise whailo na iai. Ele nā fo o loo tā tia I nā ele ta iala o whalawea e mle walele. Ia e tau lawa na whailo atu e le pailate po ai lawa o lo e mea. Ia ono saule lawea e mata o whainga luenga tu sai o lea. Tulanga. Ruenga nei ko ka vale lunga mala vale le baba ai kai me se e vale. Ala sa o procedure oko. O le procedure ko pu me ka longa oko. O le procedure o stand by alma to vanga tine mu o le station. Felanga ye la so kai min ko po fabla. Nei o le station. Ah la ko me fa station. O le na fa longa le tioma le temi salva la. Fa longa le kio ale ko pu fa la. Lus fu roaming o ke pui mongo anga mu le va feoki ngaka lar kala o ko fai e fa ftaimer fa ia salo le o tulanga na pe no fai atu o le matoli poti o le failo na na tatia e tawana longa to sunga pai la tele me tu o le me fo na salo sa stemi tal no to le o le pai la tele stalo tulanga o le o fo I o mea na tupu I le mafofau fo il peila te temina tupu ele fa la bla. O ele mea nga ye masai o mai valele o waruako marka vale au kafa baba il kai mese el vale I kupus fa la bla. Te Italia tu. Nga lo peila ki el mele la kupu wa do el peila ki ngo kupu me o ngau de sul. O ngau pa ulum. Pafta ya tu le Pafsile la ufionga le prestene. Ole foi fava I loro tama le atunu. Ole memon. O man fata oto le fi e ia la fu fata mo le matunga we. Saunoang. Ele mafai ona soli tavale tine yafi.
lunga o le malai. Se i vanga nā, wa whailoa mai e le pailate. E ta tau maono mea o na stand-by ta wale talango o le runway. Langa o lai active le runway. O ia inga ngā mata iala, o uman whata oto le FAA, e awane i solia le wharatina iafi. Se i vanga nāla, e tasi are tangata, e lo ngoa le whaleve lave, ma e sila fia le whaleve lave o le atupu, wa na o le pailate. O ia le nā e tauna longo ina mai, fe tu unai, o na whata oto umare o le ala fua, o uman whata oto. Ai whaftai tele lau whionga prestene mo le whafasiri. Alo wenga e luas furu mo kumi ngoke whakari ai kwa ekle. Kwa ekla e ole. E le ai, o le whalave lave, e le o whaiaranga ruenga al pailate. O le tūla whono al FAA, within tolu minute, e ta tauna tau nuu le ta avale i o le meolo i e whalave lave. Ai ana whaapea e longo aktu le mātou vaenga, e le a kose minute adu le ta avale i o. Ma le whaaloalo. Whela le pailaki. O le tūlanga le ngatu luna o le i le aso sale, le aso le asa le ngatu pui whala lave e a foi e na whapose e le iloa ana iloa mai le pailati tele au o whala lave e mixa whala pui ngā whala lave e a whala lave kupu mai lau iloa mai lungo lea ngā longo mai la i o le vaenga o le fui mu ia ngā stand-by le vaenga o le fui mu ai fo ia whala pui ngā whala lave kupu whapose ia kako umo tangata ola a whate ia o e ngalo uma o a training e whai e ngalo uma ia le ngalo uma ai ngai o le mele na whai el pailate lona o le memo mono priority o le safety o le passes whaku i el vale kau whetpa la ke whaku vale le shutdown i afi ka pele electrical ia ka pelo electrical le mwhenga e ngai kau kala i lungo o le kio so o le mafuanga le nga le mwhenga nga alert el pailake ia le emergency le vaenga o le fui mu o nga ua foi wo again his priority was to bring the aircraft to a stop evacuate ia passes ai nga mako au kilo i le foi cameras o le malai valele le kaiminga ku o le valele e tolu minute vale lua ma tolu minute tau nu mato ta vale i o le valele i le ono i le fitu minute tau nu i le vaenga o le fui mu o le taimi fo le na au mai e pase se mai le valele i le va o le ono le valu minute ia pase se i le falpase se i le terminal e fa mandi et foi wo te no manu alia foi ia fen na lol ala pase se i le va ia me fa pe wa e a foi asi se o kampangi ia o ke lo que fa quoi foi ma ko se i ngai ku il fa mali ingo o pase se il gaming ka ku ia le la ma ko o ki kilo ile fa sa o ngai ku ai ile mkaupule ile silngia sile ile makoli poki ile alerting ole afoi ole emergency service yes I love it came alert tai lungo air we will alert and they will be there if fucking ole yanga luenga le emergency service or melen kupu fa fose makua i ya ole kasiale afoi le priority al pailake ia Se kule se wanga lo sunga e va kupele va ngoi fa uma pe o city chairman ya sa uma pe o fe o presidente ele o ka fai ma ko or concern o le fa blaving kupu i pui ngo soi fo langa le skai mo mo ko po fa blaving le lo sunga pa laki a ko por kai mi langa mai la fionga le senko ke long sa ngo senko re ko i malo i mak kai mi ko po fa blaving ai ko mo ko fa fi le wa sa ngo ger fa ru ala len kup fui mu ele lo ko o ko va le ngo kupu le me ole malai malele e lua na ala se o le kito le aka to wa ya tu le metano
O nganga approach mai aire tatou vale. Malu mo le me masani na le nere wo ele. Ma fa lo alo O ile lungo mektano renga uia koe kamal. Ya ole la. Ia la fanga kama inga ipsi ngi kai me chen. Ale eva kua vengo le fion su plesking. Se fa sa o mu mol mele lo sa nganga. O le fai mai o kai line sa la fai ai. E mo i kai line sa la fai ai le fai so le runway. A le sili le ko fai aku ya. O le ale me au ko fai. So se kai me e approach il va le i lungo le runway e kaunga stand by o ko. E kaunga stand by. Anga stand by o ko le me kaunga fai. E lo o ko fa la ko pul vale. Along fa la fa kal kali o ko pe ko lo mat pai la. So ele o fai ngal venga o ko. O te iloa le mea le, tau ma whaere se nate. Wa mafua i le tui ngā whesiri le ma whesiri nge mei. Tau sa ili po o whea le mea lea na lape. O na sa ili leo se whesoa soani. Ini e mauti noa, aua ne i to e tupu le lape lea. I think o le mea leo te tau whalongolongo a to e tui ngā whesiri a le se nate. Ko kere i o mai i lumai i. E ka umai i a mako. O le falta o. O le falta i. E o e whalongo la. Lea ua oso le sui le malai vale le fe mai. E la o whaia le ngā ruenga le pailate. O le mea lenga kupu. E le i loa e le pailate se whaalave lave. A o i lungo le ea. O le whaalave lave na tupu. Ina ua touchdown le vale le. On the runway. Ina ua tupu le mea ua ngā pā le nose kia mama lepe ese ma se lo le vale le isu. The priority i le kapiteni. Le whalong ngin wha manga li kapiteni. His priority is steady the aircraft and bring the aircraft to a complete stop. O le kaiminang finga war kapiteni mal evervalid. There is no time. E ko le kapiteni o. E le mele kupu. Now, his priority the kaimila steady the aircraft, bring to a complete stop. Ia lenga punga lo mar kapiteni fafu. O sora di kapiteni kape a fiel valele. Kape male valele male electricity supply el valele. Pe mame uma. Including pe ai male le kiole fa mai vanga le kong vala o kot kapiteni. Cause o le priority i le kapiteni. Steady the aircraft, bring it to a complete stop. Awangi e kofu or sami. Kuro manava. O so ifa for kapiteni. Ka kala le fai kokoa. First things first. Var ave esse le passe se male valele. Ele ifa kwela kala. Mo le tu le fisila tu eto ina. Ai oso ka kala male valele fa mai ele o fai nga luenga pa lake. Are you kidding me? Alen fisili muli nei ale to ina. O fena ye o to de temina sa wele valele la len. Ai sa le fa manga fa markula fongo le FA. E sa ona soli le ta vale le tinemu le runway. Okay. Runway. How about the tarmac? Ele ma faingo kule kinge mulu ngor tarmac to monitor le kimi sa wele valele. Make sure that touchdown and safe. A wal city la. Angan waku ngei le ko arpa ila ke kofu o ditch le va sami. Americans are more people at the airport. Will never know. Fair valele ngalen maingi. Ala mo mal le mo mal basis.
Le ai seisi nei lo. Le ma seisi na male valele. Nga va ai i le kaimi nga touchdown nei le valele. Ya, au le la so aku. Ale wo punga ka kol male vale fa mai. Ele o fai nga lu nga pai lake. Are you kidding me? Really? Essen. Wa va venga job mga jump e kusilima. Wait a minute. Wa malama. O malama ka kale menen kupu. O le fa venga kupu inga wa. Palo ila lo va lele. Fakki pa ude luma. So selo lo. Ele ko ise kemi ko vala. Wo se pai lake. Ia pai mala fa. So le wo mai wa kupu me. His priorities, steady the aircraft, bring it to a complete stop, evacuate the passengers. Kape refi, kape o meu ke o. Se ele kise e mo se le afi ke o pasai me. Le ngalu ngo mo na le pai la tele fa. Fa wa kala ko inga ya. Le vang mo le vang ngo. Whaatau se hotel talofa voucher mo a inga mawoi Samoa. A wale whamana tuina o se ato tā ua whaelunga ina. Pe whai malolonga mta whawhawa i whaiungo vai aso. Po tau mawhatanga foi. A siasi ane loa i le upenga ta whailangi o le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. O le tausanga le te a o pule Claire le mlai valeli i tumoa. Na mai nei. Lango o mo tu fa finga mal valeli. O me siling tingal o loto. O te le fa to o mo tu fa finga. A o tangata i lungal valeli o tangata o la tu. Ai malanga i fafu. O malang se. O te me sol valeli o le von tu tinga af. Le von tu tinga ve vai valeli le sola. A le fa mai ne to sa wanga songa ka la tu le pai late. Tu am nga yo to tangata. Ele o le liability, le responsibility au tō tangata, o le vaile le pe taunu manuele vale. Pe whaatali se ioti tangata no tō ole. It doesn't make sense to me. O la tō mea whai a atu o mūn vale le mwhio tangata. Ele o mea au tō, be right on the place, be alert. O mea le whai au tō react o ko. A o watu wha ngai atu au tō, i loko lava taltungunga. Ele tau alu fol tinga fi longa na vale e tu e masang o sau vai te mi mai fafo mai poru o tu e so mai fafo le fa enti tu i fafo tu le vale I'm to il lo lava te is no excuse wa no excuse ma to le fa la nga tu mo liu tanga la ngele tu mo mo me la no tu mo fo me le vale le talo fa e no ma to mai e ato lea o mato nofo tutong. E le me whainga te tala mai tutong o tama o le atali o ko wana lutali ngā luatu e whainga luna. Te tala to na mato whiosofu. Whai mai o tō e whaava wadi mai mato le manto le pai lei mato o le mele e le esta avare ana wat. Nā tā vale ngā latu e mai apo whatu aduese malau tā vadi te whiaru sok tā vadi. Nanga o le whia. Au whiana e le whai anti. Ele taking a mangale excuse le auto. FAA have regulation. O tatu mlava lele tatu. O le aula masoi fu o tangata i lunga le valele sau mai polu. O tangata o tatu aku. FAA mai auto familiar FAA songa tau watu le. Ia lea. Angalo la pe un sau ngole sunga pailak le. O teimine le panic fo pailak le auto. Se fa tele la auto se uma pani le pai la ko la auto ai mai wo move ale le fiotanga. There is no excuse. O tai o le fie to fa tanga fa mai auto. Afa pe ye si auto ai nge ton le vale le how you feel. Le auto ma fa yo nga o se fe o lo tangata. Se fa tali le fa mele fe yo sol vale le lunga. Le auto tongi le fe yo auto sunga ni fa mo. You pay under local money for 2 hours job. Bom ofisiri ai taung ka waktu lo le fia. Tausin mo mo na sungal pailate. Na eselva i le mai ese mai malai valele. Yo polu. Ele ese fa ai longa i tono le afia valele o no e ese a faina le paule lu le sungal pailate.
Faftai mo fafsi le ai ele ia se fai longa nga fai lo ku il pai la ke se fa le ko nei faftai ole ole pa ele afio va ole pa ole i luma ele se mei lo ai tonu le ele me i lo ai luma ele me i lo ai luma ile ai fa tu ai lo te me tu oi la lo ia le pa ole va ona tu a fa i lo atu la ia pe fai nai ele i sau i la lo ko e loka le ile pa ole i luma o te mila ngei o le fai an ma ko investigation le fo o le fo involve le FAA le vai ngale Hawaii ma LA il ma ko investigation na uma lo investigation nga mo lo li poki kongo o le mafua ia faftai ona lua o la u sai e masini mo sai e la mla valele e lo el sau la lo va e lo el sau la lo le valele e va ile leia ia auto is lo mla valele sa o mele li vai sa li ko va tinge afilea fata tali siro e ta mai il pai la tem la yo ile ele aise ia le aise excuse la me le wa tia lo nei la e wa ia tu le tala le sa lunga le valele to e te klaun to ma fa sai ia masini fa penai lo u sa le va i lunga tau no ia se tal ko ia le masini fa penai to tau no e sa wa va la to te tanga ia tu ia e lo ai le sa wa va le manuia ma le manuia e al mele va fa tali se tol mai le ta pe umal pai la te ia afi la ia va venga tu le le va ale va mai fa ta se va la mai pai la e le se excuse na me le se excuse por la FAA ma fa la ta sanga le ya to ta sanga se ia masini fa pena ma la va le uma la tu le vai tonu la ia ta vai la saul va se va la i lo at la mele ma pe mai fa ta se va la mai pai la ya ava pela uma le ola le pai la te uma e no fa la uto fa ta se le u bo va sa fa le ta vale ni ef va tu se fa tuanga ta mai o ma ta maulunga o ta mai e le nu a me se mo ta nei o tia le lokto le lofo el mele ma ia nei fa ftai le pai latte wa ye lo ma fo ta pe afi nei va vena tu le va a o tau fa na wa no ai mo le manuia so fu le tu ma tala o tau na ye ni fa ata o le tongo no la va le a lata mai lol va le to lo la usau va le to te lo ai le fa ta tani vai late a sa ne la ma li wa ma pa late le se connection au cloud en fond voir il a excuse au cloud ne me o tau nu nei lan va le o we lo le leia o tau te mi tau nu o va le I ta funa e le lo le lei mai o tau lisi pito va le ai se a me o le react ai o tau wa o lo o tau ba ai mai o tau lisi tu se longa was safe le va le tau le an me e paka va le o ta uma a se lo tau mata se tu lo ma le va le o tau ngal wenga na fai ale fatal tali o tau se longa rotu distress longa e ko paka le va le long kulanga paka ai nga ese lo ko fonga eye contact with that plane until completely safe on me nga would say kind of time there my mauli react lo ko too late anga tupula se me mu wale o saunanga nga o fe mai ma to te lo pe va fen fa mauni saunanga ia le lo pe na no foto tu ale ma fa o to mata ma temina se me vale ma 826 all the way around ko fo I mai saulo al pakka me kang pakai ka ave ese le ko eye contact with this plane anga ye nga faina nga wenga nga o le menga foi circumvent I shouldn't say circumvent sui ye nga wenga le al poi la ke nga ka pressing le distress signal watu ia to o ye me o tupu rale be alert ni ko lo le follow ba le wa ko do ye me la ku
o la whamtaranga le whai atu. Ma whau atiri mo isi mea tu tupu mo lumna. O tupu le mea. Ma man mōre lau sunga pui maono. Hi atu tanga i to toa i mea nā. Leo tupu le mea u wha luon tupu. A rea resi mea tātou whaia. Lau suna fo el pailake, e mena o military and force, o tōi o naina valele. Go through the process. E kawanga i ele SOP e siaki ai uma e mea valele. A ele tu, e se valele ma le last destination. O lisi mea le e launga lo tangata. A whata tari la o tau se i omi mai el pailate, a whawhia pe a heart attack mai el pailate lunga el valele. Pe o tau saungwanga. E sona o omi atu po le mea fole o sona mayday, mayday. E mene le tau whatu, o tatu react. O ale mo ni saungwanga o tau mai songa ka press mai le pailate le on tunga yo ile. Ai asaula al valele faifo mai pe heart attack le pailaki. O la metu. Fata tadia o tau se omi mai sisi le mayday nto filosofia. Le an sau no tu sang toia. E te tau ia o tau me masangei o whaisinga lewang whangaranga le tatu maro. E whero i tele te o le vale o pōru mai nei. Me masangi no e whaifo mai le valele o lewang e whawhuritinga ef. E le adu lunga mai vale e tūritinga ef e vaile valele le sau mai la. La masangi e whai mena. O le fsiri mua au i lau sungal pai lake. O le a le fia kausanga o le valele le anku puai whalavlawe la. O le o le sia ofisiti. E fia vale le o kampangi. Vale kere mai mai lea. Ya, e tolu vale le ale company vale, ale talofa. O kou le servicinga i Samoa, Konga, Mafiki. Saole. E fia vale le ia o i fiki, fia vale le ia o i Konga. O vale le ai ngal kolua, vale le ia e service ai moku ia. Saole, e tolu vale le o tutuila ma tonga. Ele a fia ia fiti. Ai se vale le o ko e service ai fiki. Ele se vale. Il se fulu kausanga. Se fulu kausanga. E fia mea nga kupu il vale le lea. O le longa lua le o kupu ai ia le mele il vale. Il vale le kasi. Le e se foi le si vale. E se foi le si vale, le si foi vale le o kupu ai le. O le arku la fonga le FIA i maintenance ma service ma safety o vale le. I kai fia kausanga ma service o vale le. E ia le maintenance program e mau te follow ai. E foi e kai di mas fulu I kula ma fai ia le service o vale le uma I e kolu. Ia fafkai lau sunga e pailaki. Ok, kausanga kui lau sunga le chair. Mga o mie ka kouse li poki mai e. Service vale le lea. O le memu mo, kaun ka foi pase se o vale le lea. Le ai e le aka mai oe I lau whamkalanga le fai. Le anga e ka ua. E ko kongi e ka aka pase singei. Ma le whamoe moe. E saunga le mūl malanga. Pe alui Samoa, pe alui Konga, pe alui Fiki. E saunga le mūl whainga malanga. O le mea langa e fia mo. Leo vai au I lau li poki leo saungei. E ka fwing sa wai le maintenance o le valele lea. Le safety o le valele. Pe nga iai whala rewe nga kupuai pe le ai. O la fsili nga, o le fwai mo aku. Nga al kolu valele al kampangi. E fia malanga al valele le el vaiaso. I Samoa. E ongo I le valu malanga I le aso e kasi. E fai e valele I e kolu. Le aso e kasi. Se I whaukala I e o valele hawhi iwa se lau fiku valu nga whai ai. Al malanga le aso e kasi e ongo le valu. E sa oa. Saole. O ma ofisili mo le pailaki. O la ofisili mo ele sa ofisili. Nga kakala al ka koi loilonga. O whalonglonga koi ko saungwanga fui mongo ma ki ngā mū. Ngō mai o kou I le loilonga nge ka kou. O mai o kou e ma le pāpui pui. Ele o kou ngā mafua I whalawha lea. Whango ngoi ki lea.
Le foi ngap sili aku le fionga le pleskenge. Pe sili aku. Ai lafi o koi ku o le FIA. O la uloa iai. Nga mo moe o kou le kinga mu. Aso uma. Ongo malanga al valele. Valu malanga valele le aso. Lo winga nga kupu se mea. O la e ngofo o ko yo. Al mea mongia. O le runway o le runway. Au la iai mea i roi o kou mea leo la se. Ei valele le approach le mai McDonald. Ka wanga kuwai se. Ia wa umala ufisiri. O le ilo longa ngai. O le kamfai mo le lumanga. E kaunga le mo moe o kou. Anga kupu se mea ngai o mea ngai ki e lunga. Ia ki o ko ia kumukumu o makanga luanga. Sa ufisiri po lava le suwa al kapteni. Pailati. Mata temi nei la usunga wa eisi la fia le mea na mafua i le tupu le whala lave le tupu le me le pau. Wa te tau ona ese tali i la usunga. Pailate, po le ale, po le servicing o le pau, po le wa te tau na ese se whasaonga le mele a po le a iluma. Whaftai mo le whasili, o le maintenance ai e carry out alma i le maintenance. I kaimi o logo fua mei e whai maintenance o ba so la uma lima sifuri kulare wa kava uma kingo o le pa. E mea ka o mechanical figures. Okay. That o mea la ia e le mawhaiunga control So, o ke ringa o ke mingei o le suspected sa mechanical figure, whakua makongu mea ngafi. Ma mako insingia ke mirange o lo mako ngalu lue i le afo i le whainga o le wha ma le au kilo po whea me i o le pau lea nga whamalpo ia whaftai o le whamalpo la pia whalorongo atu whaisi lewa telo nei wa so frequency la o meu mechanical failures o le a tele wa whai asi lewa telo nei wa e si malatu la company taola sui meni va e foupe a va per fitu valu o koka ya malo ale fafsidi eu ke le vale le e vale le ongos le mai le 60s o le FO ai ongo o le maintenance program le fucking o le ke le vale le umi o maku kua o la FO ai o mal ke mi o vale le World War II o le ala va FO ai ya vale le nga o le foi fa nga iskanga ka ile la langi fa fa lei ole talia trial of FC lei ole le ia le maintaining o valele o valele foi le ale al Samoa tu sa le tau sanga al Samoa mal va al taro fa ia fa ia o le tebla le ia va tu dina sina so ali tato ga rego vai fa tasia sa o le sa roanga ato ila fionga presento e fai la fasi o fai as fata mala tau tara sa o atua o le ale winga e tu e tavale sinda mu o mala valele ala se e for valele o ala tu tavale ti mu yuta a tu pu se mu o to o atu o le sa wa pala la me le tu tavale ti mu o ya so ia e se sel valele alu valele ala mbuli tu au tafa tal ti da bu pe sa yuta sa wa fo men da vai ei a le ufa mai ia regulations le FAA ele to solia o le me o se ia so la maso nei o mau kawinga mau kingo le fa maoni o ko le fai lo ko nga runga kau fai o take for granted o ko le se me kup nga ngofo ala la se alwa le ngofo ko e o foi a ku e fa fo e ia no ka ki mo follow vale palen me fo ka sa we ka ko la ka le lo la polan me o pe o sa o le fe ngol tenko la fi me o ko me le regulation la fi e stupid fe la me ala pa sa le o so ai ko la vale la ku steady sa un le no vale follow by ai ko al melanga le oro le fa maongi o ko lo ko ngalo
O kolo lafa ko ye pa ku kwanga la tulu. O sa se me kiki ura se me fa maon. Whakamala o ko. Mawalunga kena ko suafa. Lau whalongolongo aku. Suafa mawalunga nga ko ke se e ia o ainga. A whakamala o ko ngarun. A sili whakamala o el pula kingai mu. Alo o e lafi mai kua le FAA. E ne whanpui pui o e pe a e alu kura. Sori kula fongo. E kene whanpui pui. Ka ua le sefe o soi fua le akumu. Ka ua. Ai ne ka ua kula fongo. Po a kula fongo ai whanpui pui ai. O le ofo ngaro soi fua mo le akumu. Ngofo ia su mo la langi a koa. E ne ka ua kula fongo. A ka ua le alofa e whaaki ngoan kula fongo. Sao le leia ke no sa ngoanga ia fai. Mo vai fo ia ia. Muri le kai ka vale kinga i mu pe al se e le vale le. E alwai au ka fai fall up ai kua e fa ka mo fa la. E de ka pule se sin fa la ve. E le le fa la ve la ngala le kele. E mo le se fe. A fa la ve e a ko ngau le elia. E de se fe. Va dede, e lese se fi. Dea lau ko wha fonga mai de whau kuanga a ka maur maoka da fionga peneskenge e whai maru i kau o kou rumanga. Wha ka malau maa o kou. Le kau pule ka kou marei. Me kupu. O le me kupu, e koe kupu. Ua lua la kupu. O le isi kupu. Mari du loka. Le alo an mea nga. O le mea o kupu, o koe kupu, le upua, le alo whaluang kupu. Ai a whakonung kupu, ai kok whakamara, o umar soi suar pase se ma le riba. Whau puanga ngā leo a wako e kamara, maoka ia ke o kou, kou ke whakamala. Msalo ai e kupu le mea, whakarikari o kou se telefon, mea pai la ke lunga. Yesu soka inga, mai malai vade le whaleolo, whangarii, ia ka funga. Ia se soka inga. Ia ka al ke mi konga e alai o kou, ala o kou le valu kula. La ia o kou ka haka whainga luenga i lalo kou puleanga. Ia va ia i kele. Ngā whai al whakungonga, saungi o le vanelele la kou muuleiva. Saungi o le vanelele la kou muukasi. Ia vai. Al whaulawe, e su aku o kou lai kou ke oe. Kari ko ngam kou o ingo kofe. Ia ko e la sawa. Anga whaere ko kiu ke varu kula. Le ai se mea whaere ko. Lau sungal paila. O oile nga aver vale. Le ai o le si paila ke nga whafo inga alwa. Oi, sa ka kau anga sa o le nga aver vale le kat sa o mai. Ale kari mai oi. E mongi o le ave vale le. E vale le foi, o le pulsilia le kapani. Asa wang sa o le sunga le ave vale le kari mai fasilia mako. Mafuanga, ma aku pekele ka bagi vale. Fia malanga vale le aso. Ongo le valu ia malanga i le aso. Ongo le valu ova. Mangkua ave vela ko konga tanga. Ave vela ko konga kudorma. Wa fainga. Sa kau ma fa malanga le vale. Kau ma ka pa sese. A kau sa nge ia le va so le sa upo. Mo sa ka mai mea foi le ka te kua mo so ku ka mo. Le sa I faleolo. Io. Le leia sa usi va nga o fa ku kama fa nga va ai. Anga malanga. O la sefe ke di do pelo o kama pe ia o fa ku le. Di singa mea fa kuanga o pai lake fa kua ile pule ole. Kambangi va lele. Kipi si malanga e lua. Valu malanga le aso wala vale o. Pai ma malolo e mo aku pe aso uma ai de mo seola. Wa le olor kangaka. La su ku pe o ko. Malo. Kuanga nga fa ko ing. O le sile malai vale le pisi le ro ingir Pacifico ka ko malai vale. O kai kula malen vale.
Saro kongo ngwa kongo lenga PCA regulation la FAA. Ele feng solia malai valele ala activate. Ongo se malai valele pisik pior ka ko malai valele. Ah. Ole. Ela ngo fai aku vai sai. E ku la fongo ka common sense. Ele ka o main regulation la FAA fai ele. Le sefe maolo kanga. Fui mongo o ese tau a kako. Mo le whaafsiri lo sunga pestene le isi tau. O la la mele la kako yengi. La la ko procedures le la whaongangi. A ka ngua valele le se ka vale kuku au ka fa baba. Ir kei melena ir valele kupus pa pefia. Pe ngofo mai officers e longa kupus pa pefia. O nga bala wakulaya. La mele la kako yengi. Au fa ngisi si o ko ki ngas pin ngalor kayangi. Lenga o mako e fa lango lango ki au ko ngarwe. Mo le ola mar pui ngole kumu. Ai le fa pe o ka fa mako e fa. Sa idi masei ko se pele ai me pa o kire ka kala o le vale le ia. Al me nga ia kampangi vale le ka ngo aku au. I o lo ka nga pa ku pu fa blabe. Il ka ko mlai vale le lenga sa ngo ku yang mo. Ide mangi va vai mai fa. Pia kau mai ele anga va o ko ele ka penga ka ko kulanga va pe o la la mele o ka ko ye foi mau a ka o va le o la me fai es ko ka va le ferro ro inga va va ir kai si uma le o ki dia le po le aso ora e malolo O le lava o nā lo whata tia tono ngaluenga le va lele. Il temne o nā ne o yeis tato tawa. Ia, o lo yei fwoi ia inga ngaluenga le al tato mlaiva lele i o le fwoi silfia le sunga peilate. So se teimi lava e sifulu mai le anga i mai tonu tato mlaiva lele ia o na saufa nautla ia o peilate. Pe nā fwoi ia va lele ia va lele la poa ia mai. E mai e whaleolo se ilonga e sifulu mai le anga i mai tonu ia o na plowing broadcast lea po le self-announce lea e whaasilisila mai e mo le silfia o la o ero whiwa i lalo le mlai waalele ia manisi fwy waalele i tawhtafa ane o le tato mlai waalele. O le memo mua fwy maunga. E saunganga lau sunga le kai kinga mu, lainga kinga mu. A oi ke me kupo i whawlawe. Peira mele in kupu ngei. That authorize you e mawhainga e alulunga le runway. Respond to an emergency. Ai ke le saungo mai whapeo kula fonga le whai e le mwhai o konga solia le runway. A oi ke me whawlawe. Marosi anga ngai a ke oe. O oe o le first responder. The rescue the fire. I lunga o le runway. You have to right away ke me kupo i whawlawe. And then whainga e saungo mai o le whai e whai mele whai e le mwhai o konga solia le runway. A oi ke me kupo i whawlawe. Ia ole mo ia ol mar se anga sore ai le nanga lo o lo ngal nga man ka fe nga oi so al me manino la mele saul valele would descend with valele up to the point it touch le valele le runway ele ai maseisi o kilo yai le ai maseisi o yai se me vai to follow the aircraft it came yelena na le famelo tinemu e mamau o le me luangel valele len a luale yo o no winga le me manino na o le te mile sa wele valele len ele ai maseisi o tilo yai fua ile leilo alo ya fianga ma alo na se manu e pai va kuma tu va vea le male valele tua ile tu mo le fia le male valele fo le ye e masani ona e te iloa la sa valele wa minoi I faforta vale fui mu mai ta vale mai fale taulo ta vale fui mu ele alu cool runway la ni fo valele no ku wa runway
Na minoi foi fa fole. Tavale tine mu. La ye mama le ofenga wenga I tono tavale. Falolo kalongo kwai. Back in the days, au le fere mala vale fo. Mingoi me fo for ka vale fui mu aku. Ala wa ye mama le ofenga wenga I to tonu or tavale. E possession le tavale fui mu le in such a way. E loa kwa ye le driver. Le piko la vai all runway. Le la touchdown le vale le se ai. Se wanga kong ile tarmac. Se ilonga la sau le va'alele, sau ko kong milo off the runway. Wa sau la apaka le tarmac, whako a koe so le muri, le ta vale fui mu, I te tonu. But that didn't happen in American Samoa I le aso lea. E kau sa oila le mele ki kau whalonga kuko inga. Le anga was land so va'alele. E ongo iai le mea, don't worry, nothing's gonna happen. We're just gonna wait on the pilot to call us. There is an emergency. Yes. A fai o le procedure ngā le sa fai. Wao ngā le mea lea. E ka kau o ngā koe kilo e le mea. Nanga le wha wawala o kalangoa le mea. Nanga one of these days, I might be on one of those aircraft. One of these days, you might be on that aircraft. Kai hao e ke punga le vale le ke aru I Amerika Samoa. This one here. O le au ngā o le mea le drui o le koe inga ia le service le mala vale le. E le ungi kula fonga se ilonga e sau Yesu ko am whinga sui. Whinga sui. A wala le mele. A wala kau ave ale malai vale le. O le kula fonga le fe. E sanga sori le kavale fui mu le runway. That's right. But what about positioning the vehicle in such a way ko ke loa koe le vale le will touch down on the runway. Park the vehicle on the tarmac. Not the runway. So that ia mawhai o nei loa koe le fui mu. Le descend I le vale le. Touchdown to the runway. Aluale yo. Keep an eye on it. Aluale yo. Mimilo mai. Koe sau valele, koe sau mai o koe sau. Sau lo I le tarmac. Awa mingoi fo le vehicle. Na ko ia paka di siku. In that way, ice maka umau le au ngimu is on the aircraft. Langa lela sau lo ngimu. Sa fa lango I le leikio, the radio. E call mai il pailake. The pilot shut down the engine and the electrical supply of the aircraft. First and foremost, inga awang inga pasa ay loya. Mawang il pensing il valele. Kaboom. O le priority ngal payake. Ay angal fa pela le va ala fa pe ngili me va ay ale fa. Al fui mu il ke me la relva. All the way to the runway. Mar koe fo I me le va ay all in the runway. Sawa with the tarmac. Pakaloa. Everybody off. That didn't happen. Ya wa ngala kunge, like I said, angala kunge ala va pasiro mui kofu o sami ditch. Le masisi ngai lo. Le me o kupu. O le nta uele. Ele ali pulo company va lele ala talo for airways. Na mata cameras o inana I lo ai le taimi. Le umi na fata tali tangata I o. Le na la to el Famaile li pulo le talo for airways. According to the camera, e le vao le lua I le tolu minute. Tau nu watu ta vale mua. E le va o le ono I le fitu minute. Tau nu watu le fire rescue. E le va o le ono I le fitu minute mai le te minutua. That's a long time to wait. Even 3 minutes, that's a long time. Pero le na I loa le camera.
So the question is, whatever sili mengilis kan kala, tu ya fai nganga o camera es wel. Era ima fai la camera yo ngo monitor e sili camera le kimi ngala ne va le ali o mal melen ku. That didn't happen. Apparently. Wa manaya le mele wa tupu. Le ko fa sa o kala, ele manga ye le mele nga kupu. Ele manga ye le me ko refresh ka. Ele ai se manga ye le mele kupu. Wanga ku o soi fo nga kayanga. Se me mangua ku po se fa blabe. But nobody was watching the aircraft. Ale kala ngile pulo male vale de. Ko se fulu maila o ole male vale o ole vale le o il male vale kafunga. The pilot, you are on your own. Ele iro mai fa lo mele wo kupu I. I'm surprised wo facility to ina. Is it tawal male vale le Amerika Samo? Really? I'm surprised ele ilo to ina le se tawa Amerika Samo. Really? But I think kolena ole mele na tupu le vale le talo for airways. It could happen. Iso o se vale le. I myself va Amerika Samo. Land, take off, land, take off, land, take off. O le ngau le ma le pa o le pa le whaki ku o le mea lea. E le o se mea nga fuafuainga. E le iloa e ka kengi o le a nga pa ma whaki le mea lea. Out of control. Okay. Tikla le pusa lea. Lala le mea nga whai. Ala na le wha mamna manei. The priority le li kapteni. Priority le li kapteni. Steer the aircraft safe. Ia wa leng fa mengil li poki. Leng fa mengil li poki. Famika kai. Anga le ko al pailake. E kifa. E flip le valele. And then ngala ia. E kare fengi le valele. E le ilua kwa sisi langa le ma sisi kilo yo. From the point of impact, you're me kong well rescue. I think the maximum from memory. Kai kau ifu jimu komara malama kiki. Iva se furu se kongi. 90 seconds. 90 seconds the maximum. From the kai minga kupwel me mar kai mi kong well rescue. Yala. Luar kot. Ongo fiku. Anga leka kalongo fa permele. Try out. Koe felelea ifu iwa aleleia. Koe felelea ifu iwa aleleia. O le fala velave. O le mea e pe o le emo le maka. A wo ukalo sia i le mea lea. Le ku inga fesidia ko inga inga fai le pule ngalo male vale le mrifu imu. Koe fe ku ungai. Koe fe ku ungai. Yes. Famala fe e sa ngaru ka vale lunga ilunga le runway. Not the runway. Not the runway. The tarmac. Or position the fire engine in such a position, e lo umakwaya enko, or the mare we full and then keep an eye on the aircraft until it's parked and the engines are switched off on the tarmac. Well, wakarakan mo ngil mea. Ay nga kupung pefea. Ele koyonga. Ele koyonga. Awa vele lapelea. Ole melea. Vavinga koe whaingi whikunga ingo me pengi. Langa o le ola mara soi fua kako uma. Tomorrow, you could be on one of those aircraft in Malanga i Amerika Samoa. And may say leo Amerika Samoa, onga ole malai va le kupole pefea. Somebody needs to keep an eye on the aircraft. Ida kaimi will file a final approach up to the time e pakai lungor tamak and engine switch off.
e kalakala fuar mea, e fa mai oko, e la kur kaimil, e la kur le na kur va, o le fai ngā Facebook ma TikTok, I don't know. But there's a possibility none of the fire people were paying attention to the aircraft lower land. None, no. Because if they did, like okay, lo aku le mera wukup. Would things change tomorrow? Would there be change tomorrow? E o ngoing swinga o kaiao? E o ngoing swinga kaiao ngai mea? I don't know. Joe, I like the fair. Whaawatai le whatasi mai. O anga pōngo o walue a silo grandson. Ngā muli mga of apiko e pōre markup. We did. Manuia. I think po umi kako por kala mengi po alenga ufi karunga kule. Ile mele lo kapi. You know what? Ka tir kako lo kapi. I've got some news that was out. Ile fongo lenga fight. I've got some news that I wanted to share with you on Saturday. You don't want to miss ke de kaunga misil por kala meles konga. Ki fi karunga ya ele mele kupul porgi. Amilik sa mo mele tupu ya ko fasa. Ai le o le whaia ko ngai koe inga, ai punga wha mai, o le pai lakin ku pol whale ko, o ai mai, na. Koe sui le kula whongo le whea, if you have to. O sui whainga whawai, o sui whainga ngā masangi ai. A wā, o le ola ma le sui fua, o le lele aku lele mai. A kupungi pe whea, a lai ke kuwe o kawha. Ivas furusi, anything more than a minute, it's too late. It's too late. Etlive na mo ne fiafi. Ya, le ngā fa wau tātou pul kla mele stona e lwasoni. Fa fte tele mai mo ngā le tunu ne fiafi, tātou feilo e astona. Tu ne lo fa tele mo e. Be safe. Manuel ne fiafi.